afe kasebo no enkyere mu enie ya hye kasebo na ase ne mo emfa nwura mu e wasante matemu na nkrabato de kasebo pono so ekyere mu a kan kwanhia brani biase na ne nyina ne se eye kia grand beda eye VIP bus bia the registration number no eye GE 5099-15 sesi ameka say enkrabato da ekyere mu akwanya kwanhia ewo eye no biwama eno no ewo konongo ana afin so eye kumase kwantempo no so sesi ameka say enkra ne ekyere mu a enipa dodo na eprepra wasan kwanhia mu a emu awira mpa na ba Facebook no so a DLFM 106.9 the picture na to ma oba ubetimi anya bi na wahwe e dia mai ahomete pa be bus se dia bus ya tete pa ya o ma Ghana da ben ye beduru ba bia ye kwei bus ne se dia anya ma je no ahomete pa bra Facebook no so DLFM 106.9 be se dia bus no atete na ye nkra nyina kire mu a VIP bus ne efri yeji awodina ne dia kire mu nka pompore mantema na pasinyafo ewo mu anya mapa na nka na echema obedu eye konangu mpatem wa mekire eye no biwam ekro no mpatem ho no driver no koye overtaking wrong overtaking okoye kwantempo no so na mra oye overtaking na wakọ no ne mirika tenta wodenti ohunu se de aduro no ka bia yiniti aba wase wambodi anti anse ono angaza ne kwam a wanhwa nkwanhye besimba ye denti na adwen se ne oto no boas na wasan ne kine wakwesi ono angaza ne kwan so ne ne emirika tenta wodenti tribantimi anya ne ne eye mandeze eye trailer track bia ono so wase na ma no eye GN 6933-11 a oshenkani a wo mu din adi Abraham Anyama ono so timi bia ne ode kwa yantam baasi mu ne se kikama na anyasem kuma ene nipa mienu kana na ehwere ono mokwa eye baasa ne so driver wotimo nso enam se na kwanhia ne mrikatenta wodinte no ono so hwe ne nkwa wa munum ho mu a ekwaya asempa emo ahwirampa na se ameka se adesham tete baasi mo mpepra ye no ukopiem ewo eye no biwam eye SDA ana afin so eye hope care eye specialist eye hospital na omdo kogu onom ewo eye asante atem eye central municipality mu say wama maden na omonya yarehwe na momaden na mo ho etimta wonom na esi ameka say eye bus no driver ne de omkopiem ala sabia no wantumi ankasa wafuma hwere ne nkwa sana so na passenger ne ba kon so ono no so ote bus ne mu bie nso emunu ho no mo amra omkopiem ala sabia ho no mo no ono so hwere ne nkwa kwa yaro sama de ye kasebo ewe ya bo akire ne ade ama yetiefo aja say ahomete pa se ne se de wiase aya pa na nipa nka be nhemu o kra na busuafo se wotu kwanya ba na driver mfum so nti wakwa kwanya nkwanhia e ma driver ne na wu enipa ba kon so afema hwere ne nkwa enipa do don so peprepu mo odin a de ya kase ebo ya bo akire na da be na Ghana adahyenkafo be nya abotre wo kwan so da be na be nya abotre wo kwan so DLFM 106.9 ya ka menim da kura Ghana hyenkafo be nya abotre wo kwan so bra Facebook no sena bra behwe DLFM 106.9 behwe said ya bus no atetia je asa de bi ayampe Ghana da ben nya abotura hyenkafo mu nya abotre aya na Ghana de hia bi nkwa le kitamo mote bus ni mu na mokwa Ghana de hia bi nkwa le kitamo sa mo pese mu kum ho twetwe ne de a mu hu ye na ya se passengers forum abo free say ya kra busua say ya kwaba na onfum so nti na nipa ma ehye na ewu ahomete na kase bodo official. It's official. DLFM 106.9 Yantua dear aya ajemen sam kase bono so a na yabo ede awuramo e wa bono matanum ne tese ameka say ejabra ni biato aya gas filling station a eno no ewo bono sunyane mpatem ho no akwaye nkwanhia jese mu odin pa aya edan ba ko ane de toatoa so edan aya third blend rooms ana fisu cars makoma miensa sesi ameka say ni nyina se drobi ewo aya gas filling station a eno no wo aya asufufu mpatem ho no ma eno eben eye sunyane ewo bono region ma akwaya wla hosam pa na ba Facebook no so a DLFM 106.9 ye de eye picture na to ma bla be habi behwe eye tanker ene e discharge eye jese gas ewo mu a eja tom ni nyina hye edan ya toa so anase boso makoma odu 10 bedrooms ni nyina hye a awurate ahomete pa na nka na kire mu ana no kwadai ena nkwanhye wasi a jese na mra abo enumre na ngwatwe 8 pm ena taxi bia ne de akopiem potem no ma ne jese wakopiem awa gas filling station won mo fele gas na samre kwana na so na yade a na ye tanker ono so aba odi fuel eba begum so eno so FAA yi ena wo kire mu se adan na nka mo nim se beto na mo bi se ya adan ti na manfa asoye a
ohwe man Ghana mekire eye oja SSM so mekire Ghana National Fire Service no eso mama boa na ne anka ne mantimi ankoye every say mo ni musa mo fere eye taxi no eye gas a emere kwa na so na mo de stage eye fuel ene gas adenti na mba yesa se se ameka say eja na tom cars ma akomakom yensa ni nyina hwegya be afin so edan yesi wono mo a echesa dan toatoa so dan kra ma akomakwatu 10 bedrooms ni nyina so ase job yakoya awrahosama di ye kase boye bo akire na ye de yama on na kopie mu e ye bron regional commander ono eda odum judgment ko na no a ne den edi Olivia Ayam wakasa ekire mu a sankwa hye na esi ye no fomso no afri eye fuel station no anasa gas filling station afri say monim say mo ba fele eye taxi na adenti na tanka oyi eja no anasa eja mframa ana afin so eye fuel no de afri mu no man twan ma fele eye taxi no man ni kan amfele wono ansa matu sana mo no etamfo so bi ka ho na konfa kwanhye we di aba ma amerika sa na wasa kire mu say de ahye no omugu so hwehwe de ntia enam so ema nkwanhye we di baya akoya to ye ntama emu aye tempa ma jese abeka sai onipa biale ni ho a ohwere ne nkwa nkwanhye ne mu de na so kas makom yensa de ni nyina asejura be afin so eye tanka ne so na no so oyi gas e de afrim ne bi so eyi eye mekirefu eye fu no so no ni nyina se ema dan makom e bosu du ene Ghana sa de kroma yese na nipa ho papa wo no mo no ede ya twatoa so du adankra du ni nyina asejura be akoya ho sempa na nsentwe butu kroma de na ni dinsem na ti rade mu kyeremu ade to dia kase bonem na mra wakasa no emu kyeremu woni adebechi emra na filling station a ewo sunyane esufufu eden eye sunyane ahindi no eja etu mu na adekọ omo kyere ne say eye taxi bi eba ho say obefele eye ne gas na dem say that emena so na omo tanka no so dispense eye fuel no e agu omo tank ni enti ema eja eto taxi ni kakranti within the 30-40 seconds ni mu de na eja no travel ekoto eye tanka ni ma eja eshi eho butubutu na abronsan bi so a eben eye filling station so ema eja to na on say gas filling station so petrol de filling petrol bi so won nchen no de eja no entumi anka no enti with the timely intervention of Ghana National Fire Service no eno enema eja no etumi ebrase na ohwe pictures na eja no ahye abronsan ni na de eben say eja no alesi ye no ma obia etumi eja no na because ni ko ba ko ono ena no kan no kwense da eni rabia yi practice bia na edan ni de ni na ahye ama filling station no gas filling station so ni na ahye ama car be miensa de ekantanka ka no ho ene so ni na ahye na ade chiye no adem si enyime be 8 o'clock ade chiye no na ye call na Ghana National Fire Service the regional boss ACFO Olivia Ayam SO ama o say dem say na dispensing na omoye at the same time na omo say felika no ene ma eja no eto taxi ni ma echi no travel de call tanka ni ma bi eja kese no eba na o de efutu e mo say na say no filling stations no omo dispensing omo cars na na e was fire service e was standby and so no omo mama man ye no e kan bi na ye na e ma eja no eto ye filling stations ni ntu obo omo kokko say next time obi a no say omo ye bibi a filling stations ni na no omo ntu omo san fire service na omo so emerge DLFM 106.9 eni a wuti ye eyesem twreni a owaburu maten mo de na ni di enkwanhia na chi ana wote se ode mo nkyirebo ebo DL kasebo no yentu akasebo no se yemfa ya ni mfa nkyiremo ewo finfi maten na honom ana so ho man Ghana ya po moden eso me kyire Ghana Health Service fo omoden krata ba bonten kyiremu a wonom atete pa sa ndansanya endrada DL kasebo krampo bo kyirema Ghana fo nyina nya bi tie kyiremu a mami bia wadi buru mfinhia no ba aduosia edeko onyankwanhia na de jasadehia bi epeja no edne kokopie mu ewo trauma and then specialist hospital eno no ewo eye winiba se omomo made na mamen wono ema na etese ema na yarehwe se be bebo na mamen de ho etimi atono na nkra na kyire mu mamen o matumi abomade asoso mu kakra nkra na so mamen we bia dro na pombo de no eye kakra ne sa na so esa batodwa na kyire mu ayarsa bia na atena se adwene wa hunu se o mapa mamen na busuafo akira kwanya pa enya de mamen no behu na kyira kwanti uba Facebook no so DLFM 106.9 ya the video no ato ho na mamen no na da Facebook no so DLFM 106.9 Facebook no so wo ba mamen no the video no da so a wo ba wo benya bi na wahwe na wankasa abahwe na be ho humobra sema kana Ghana ni pa bia mo ya adwuma awayare sabia ehu ni pa mabo Ghana Fire Ghana Health Service for no ebo amane akire mu a
omo tete pa say emra du ba bia ayaresabia no enya maame ho nipa bia no omo yi no e de ni fi ayaresabia honom omo nyina so ne say maame no otiatem dodo oye dede otuatue adehye omo ja rehwe na so dodo hospital ho no monte no omo ntime ne ntena ayaresabia ho e do omo de pagya na ne enye gomu odwobi omo bisa maame no say won potem ba bi ho na ofiri nti no alasam omaden enkrabeto abata bonte ansam trefo teteye e kire maame no kwazi bo ne beka ne say eya allergy yesusu say alasam ne bo omaden epagya maame ene ndom ne ko kire mu e wo ye gomu odwobi ene omo duru ho na mo no mpo nka mo fa nko krem ho enko bi sa krem ho na ahemfo ne mpanifo mi say wo say maame asimu mu na say mo nem no omo anya hwehwemu bi amfa na ne omo kwagya ne didi kwasi nkwantia enwura bi tom bra behwe Facebook no so DLFM 106.9 video ne da so nti wankasa ba obenya bi ahwe ne wankasa wadi ho adanse a bode maame ne kwahye enwura ne omode ne tena eya wheelchair so eja ne si nwura mu hode maame eja wasi ha free so obusuani ni bi amade a ye ne yakro no osime ye kokra no muja maame ne si nwura mu hode ne nsu atwa nansen de maame esi ne so anopa esi maame nsu awia esi maame nsu anadwa nsu ya bu maame abona be zi amekese maame krana na fofia ntoata no adwane abamu a maame afa so ahwere den kwan na no na Ghana has service for the statement about wanting e kire mu a wo matete de wo mani so ahu video ni ba mu kire mu say sa na mo na chesa yare sabe ni tuye za be penalty de a time ebokro adenti de betra man Ghana mo na obi kwa kwaje ayarehwe awa yare sabe na se nipa no na busuafo mpo maja adan ana ntimu fa ne tra yare sabe hanom enkoso amodawro na nka mo ne kopie mu ogomu odwobi ni mpo no adan na manya abotre mpo amodawro okrem hanom amisa bisa na no matre nkwadwane ahemfo amfa ma me fa nkwaje ahemfie na nkoma hwe na busuafo na de manka se manya abadana atese anjere boni nti modi mame akwakotu nwure ma se amekase mame nagu enti Ghana has service for agba mane say sanka we na mate no enya de matena so nti no omu guso nhwehwemu e de afa na mobone a ayasabie tu ye ho afin so mo de to Ghana fo nyina nim say omu nkwaso nto anka makoma fa nto omu yema free say Ghana has service no osom Ghana so mpanti obakoso nhwehwemu de afa nyina mansem we ho ekopem say omanga na yatimu no emra ne sese na de ya adwuma ekobasa obi baba gya yarehwe a na se nipa ne yehu na busuani a yenkoto no fa triwuram se nipa no wanda nwuram na maame a wanya mfinhia mako aduo sene ne mreye moja na tumra maame agu ya omo kirem so monte ase na nkyira se sa enti Ghana fo momadia entai Ghana has service fo na ti na magoso ahwehwemu mapa eso ani na se beye bia no nipa bono fom da yare sabia na no a se sa pepe na tie de a omo tu sa na modi sa nyama se no betumi ache wonom de makakọ gina mra no se beye echina bi no adihye mo yare sabia hodo mu di dwuma no se kobase obi yare no obeda yare sabia na se mu hu na busuafo mo nkoto no fa nkyere wiram se sabe oye bode anase oye dwanfu no so nkoda wiram na sabe abo a wodwampo ka abo na yetoro tiri wiram enipa be fa kọwe dade ntire ma me mo fa na akọja kurom ne ahwehwe na Ghana has service for kire mu a sa na mo na ara sabe na turo mo ntia se na ntia se to makoso ahwehwe mu enipa be che na de ntase de be bo no kurom ase no enya asam kase ade ye kase bo ena wi yi ya bo akire ade amamo DLFM 106.9 yentu akase bo no so yemmo na yemfa nwura tese ne Ghana ho ne ne nsensemu na management a mo da Ghana Great Company Limited no mo de kata bonte e kire mu a o na nsen wo hwa be hu a o na tese nyinam kana na bona ni se fe na dum kwa mu kire mu a enya bo payo papa so pa ho ma so yem manim de na mmomu no ne ye mu ntra wa mu kire mu a tese ni nyina ne se gas pipeline bia efi Nigeria mpotem ho ekwanate be pie mu o man Ghana mu tese chemato bia ba ho nti emperefo guso amba moden nsese dwumade bi e pipeline ho na kofa bia ba e ma zi abekese we ho na ese ne onka ne o ayese befu a otu na joba Facebook no so a DLFM 106.9 ye de tese statement na ba bonten a won so betima nya bi na ja wode wani krotu a wisi de ahwam din na ne watima kenkan bi e de ama DLFM kasebo na wo ba we ne de joint statement na ba bonten Griko for and afin so Metal Electricity Company of Ghana ECG for na makabom edit statement we dey ba bond sense for yamma chire fama Ghana for no mu nyina nya bi na mu hunu se da bi de akwaso no enya wonom boapayo bi na wonom ye wonom chire mu a se ya kasai ube wona nkane ne na dum kakra na dum wonom chire ma se ya mekasa ne ebe hu kwaso ahunu efri se mre ya de ko ba se na wotu makom yense de animu de o ye be hunu bi efri se adwumadi a ekwaso e wa search pipeline a efri Nigeria be pie o ma Ghana mu no timato bia ba ho nti omu gusu ayense ehwehwemu agwaso ayense esi adwuma de se betimi aboa na honene a efa eye jese eye jamframa gas a enam eye pipeline nim edifri Nigeria de be pie o ma Ghana mu no o metimi esi se be betimi aboa na nyinam kane na etimi gina so ma Ghana fo nti no
Ghana fo nyina kama mfanto omye free say muguso abo adwumaden so mbesom o my Ghana som papa e wono mu tiema free na no dwada etwa me na fizu kwada etwa me oh wo ba hwa na onka ne na dum wo ba hwa na ne aya se gina na so oh na be wan say pre se before wotuo no na dum wono da de set Ghana fo nyina ne mu say de asie no nya bo apajo say de madi kan aka no we de gas no a short every say de information bi aba eye pipeline ho nte no omu guso ayen siesie kakra se betimi abo na ne ehone ne betimi gina na so se brane na se ne gas no enam pipeline man ne beba se mprimpri se de se hwifo be kana no e beba se mprimpri pa e se nam pohu we ne ejamfane nam abede se hu na Ghana fo nkane no na so agyan se hrir se akopie mu obo se ne nkane yi akoso mo nkane a na Ghana fo mo nyankane be kromo se nyina hire nyina se bebe Ghana fo yani betimi ya gya ne wo so fridge na 24/7 ne gyina so ene DLFM ha sei ene se yisi gini ye be yusu ne se ya ne se ya ho ande ne ye mfidie ne ya be gyina so 24/7 wo mu kyerema nyanka akoma mfanto ye mafiri se sana montu ye tu no mnim se sunsu so bone ba akomienu bi yaba na so mu kanya ne so omode eye chawpa de magana fo nyina se yema mode nim onsuo mfantwan wo pe na mu gusu abadwumade e betimi abone nsiesie a mo ye no betimi akofa sunsu so pa de aba na Ghana fo nyina so enyinam kanya wo ho ne se dumso pre no yeso betimi nya twa na Ghana yenyam kanya so etime jana na so brane we yankrata hodo a efree Greco Company Limited and na fenso eye ECG fo aso ya ba DL kasebo ya ba akire e de amaw ene awia yi DLFM 106.9 ya to kasebo no so ye moye ni emfa nkire mo yanko fifi matan ma hode kaswa ene ya body awura mu na Ghana fo ba kaya oh na nsem mo nchapi ene owura bia ne didi Ben Lord ababio otwe tuo e wo kaswa Millennium City ene osra ni bi ono so wakwato asase wakaswa mpotem hono mo na ne Ben Lord ma papa we oye police osra ni military man no asase na nya ne de nte no ono no oye tese kanka bie omu chema Ben Lord nso oye obi ono no obo ne ho mra ne se wo hene mpotem hono mo ache se o chema osra ni a ne din de danso obo ne ho maden kwato asase wa Millennium City a eno no asase no ayama nso ne o de fa ha e kwana bra sa na je ne osra ni kwese na asase no okwa akohwe ne Ben Lord bo ho na o se krache asase we nya ode o wonim se me Ben Lord no mpotem hanom me yo no papa me dan no wa ha sei asase ya media endi asase no wo bagja atwa na se winya ntwa na osra ni se dabi asase we mato atuaka me won krata bibia dia dan asase we ya media nti no enya de metime jama ma sa na hwe Ben Lord se krache wuchi ana se wudi no so o me nchiri kura na se ne wudi ne so mba na dia ba ya wodia ena ya pinta sa na Ben Lord oh o matuo so ne di ma ya wo osra ni wa hunu mabo na ba Facebook no so DLFM 106.9 say emra na military personnel no ohu emra na hotel kan mu baba hwe etu e kan na bie kan hwe mu nyina tete ne pasa Ben Lord ena Ghana Police Service force de bia ntina kura we mu ema sabia na mafun se ne nkoso nte no won bomodea Eson Ben Lord party se twi na mu so dum na mu se de bi asemo yes na se ehu behia se Ghana Police Service no umetima hwehwe mu na ma hunu se asemo yes ye no epkwa be na fa so Ben Lord utumi nya to de she ho na se obi abato asase mporo susu se asem na nya sa na tiempo a ye mo no tuo nkunu fa ntwene na Ghana fo baka asem wei esi kotoni ma boso me betire me boso me da dato so eye miensa 3 May na nkwanhya we si ya Ben Lord etwe sese tuo eduku osra ni totwene ya na mra nsem ne ba ne sape na Ghana Police Service force asem mo hwehwem na mo kyem se dabi asem we na susu ne Ghana kurei esondodo nte no ehu behia pa se oman aban sese ne lawyer penin attorney general se bomade na asem we ni case no edno kwato no proso bomade ya assessment ehwe nkrata ne mu din no hu ne se anama Ben Lord otu yen anso eye na intansa ba ne yemfa mo Ben Lord emfa asem we mfiri se we etu ato wakum nipa na okun no kura mpo no asam ba kwa mu awire mpo ne se oyo osra ni osom Ghana man ena Ben Lord we hu ni papa yi ma wa tutu akuna ato atwenen na mra asem we ekopie mu attorney general gofari abo adam ya so yepana no so ba maden eyi ni super tenten no yi ni super tenten sa na okwa na chi ena ohwe mu din na super na de jazamika sei emu da ho sa hwehwe no crystal clear mu da ho ye pa na hwe mu din no hwe mu ye pa na to Ghana Police Service fo anim se dabi anamo Ben Lord atu no etanti munim entansa mo fa mo ne say murder and conspiracy to commit murder mo fa mo no na mo nche papa we no awudie bo no ho oya mambofo awudie pa na wadi ni sent mo fa ne ko gira mra no na mra ne ni afiri se man Ghana yetemo no aba emra ne hu kwan po se woni obi disagree obi bi mu a obotuma twutuo
na dia body penatu ekuna to atwene afin so tu ekura ben lord no nso no Ghana mra ma ne ho kwan se otumi kitatuo na de ball no magaza ne ho ban ewo mra oni license a watumi atwetwe yi e dia ku asan na to atwente no court ahye he sia make say openi ma komizo no so ne din ade nana amokwate ono se ka ho bi ono na tie eye ben lord dati e ma twetuo edikun osan ne ekun ne to twene ye wakasoa Millennium City Importem no monte no ono so wode na ka ho bi se ono so ne bone a waye nyina ne say charge ne ye conspiracy to commit murder ono so aka ho bi waboa ama widie ne bone akoso nte no omo de o menu nyina asem na ka bom ba ko ye de atabiri mu ne se omo kwa kwagina mra no e wa ya metre dwumbu suma ye wo mi ne de to so adonu metre June 20th 2024 so mo kopie mu court ene asem ne yantena so e ne hwe ba bia susan e de bode ho ne bato se Ben Lord de wo ya na wo safata se wo twutu na akuma sra nin ana afizo pani ani de ne amokwa achen so wo so safata so ba bua wo bi na wa twutu de akuma nipa de a yakopon ya adoma ene eye June 20th yi omukotena se e wo court a ne hu ba bia susan ade bode ho bato san sensem so de ye kase bo ene awia yi ya bo akire na ye de amawo DLFM 106.9 ya twa kase bo so na ye gyemo kan bobre matem na de ade hye wona madidwa e wa mara market omukokwa pai wona mu su amusunu gujam omu kire ma manga na ya timu na akwa de se adidija na ekoso de mo kan nyina na adidija wo wenso adimuna na nam omu ya dwadifo mu didwa okekuru emkran bobre matem me kire nkran mala market nim na mo kire ma 2024 abato a eda o manga na nimu yi mama nyoni bia mo Importem ho he we MPP ni o we NDC ni o wona wo ya cheda kra na bedi akokra mo emfa ngurem ho efirisa mo ho aye mabufuo pa mo kire ma o mo nto aba ne ento aba tena o mo nsem nyina ne se mo ya sapon nyina ne se bapem sampempenso aye kasai enfie bebremu ni na kopie mu e wo mala market ni ma dwade bia ho no ma e ho no ma ya tan dodo ene entache ko wura mo ho no ma ase obi asabe e krase e wo si dot dan wabon ho made ade aso abofo matiti anwea ne bra Facebook no so DLFM 106.9 video ne da so bra behwe kofitera ma video ne san nachi baby entache ne wono ma ne naso na tiefo no ba munya bi nhwe mala market muna munie ado mala market muna munie bra Facebook no so DLFM 106.9 bra behwe ma ne nyina kofi ma ne nyina ma video ne nyina entache pani Wow. Mala market muna munie ye. Braba hantete. Enti we baby amafo tena to ade ni. O manga na baby ye kweda ba ni ye bedu. Wa mo kire man tete no aba. Ayeso obi otisa bi koku ase akura se na opese go si dan. Na odi pickers abo for matiti anwande ego na odi ensu afore. Na ohura gina nyam se obi a wodon mota. Sabe pe na market ni makoye. Wani mu kire ma afibia so a MPP amanyokwei na mo de mo nsa tia akosi ballot paper na so akoto aba de MPP amanyokwo no na so mo to aba ni wie pe na mo twa ma ti de akira no mo kire mse da bi anamo na akoso na uba Facebook no so DLFM 106.9 a uba hunu de ye kan kofi ma video no enkoma yen na wani mu kire ma de akoso na tan ne santi 2024 e wa ya nima ya baba to aba yi de Ghana amanyofo MPP o NDC o ene chado hwan na line kojo kira mantimpo a tontenta mo he no biansi wo se mo nnu no moment no mesiese market na fa mo amode a we ne wan so za bontoa woni na asiwa no mo me de mabusi se hu ye mpa obiam firi ha ko efiri se ene adwade ho ya den ade se eto ade o mala market ni mu kire om kwatena adwade ho no ma na sam kwatena market ni mu a efe no pan no nsia kwapem se numere no nso bebo mbesoro afiri adwade mu ho no mo no na ka preba e montoma no ni nyina ne se hwade market ni mu aya ne se de nteche etu afa so ho no mai entimi a metima akodi jo ho mekwa den ho mekwa gem ne se mekwa gem se efiri se medwale aba pada okugye abo kan beka mede da simple da fa matuam anka na nen yama ni nyires me beba adwuma anka yede hura na ne ho ha ne mu se enu bia yede to ho no ma wa mante yakwa ya kai yede abo ya matuam ha no ma ya hyenhye ma wa mi hwehwem na se me ho ate hwehwem se na mekwa akodi dwa na malam market na ntacha agye abo ha be gye na matimi akọ ade hye ne tirem se da bi de akwaso no se mpanifo me siese dwade na mfa ma wo mo na market na nyina na so pa de Ghana fontum amaya fontum na efiri se 2024 abato na mo nto ne ento ne tene free se de mo ne ma se Importem ho no mo no e tan dodo eno de ye kase bo ene om di nkomo no omo kasa ye e mo nkyere mo ni
authorities that they should come and look at this place. The whole market is very muddy. No one is coming into the market to buy, and they are not even yet ready to come and work. So we are appealing to the authorities, especially the MP here and the MCE and even all government stakeholders, that what is going on in Mala Market, it is very, very appalling. We are calling on them that if they don't come and do something, take an action on what we are registering now, then we will sanction every party. No party will come to Mala Market here to come and do campaign. And we are not going to welcome any parliamentary candidate, anybody here in Mala Market, because Mala Market got banked since 2012. They started the rehabilitation, not today, almost about 7 to 8 years now. Look at the way the market is. Look at here. When it rains, nobody can walk. Yesterday, an old lady was walking here. The old lady slipped and the head hit a metal. She fell down and she had a cut on the head. What is going on here? And we don't understand. When you question the contractors, that is Comet. You question them, they will tell you government has not paid them. All that they are doing, it is coming out of their pocket. Please, I know I'm some payment program. But we have to chop on the Biajomu. I didn't see shoot. I have some one and I promise to be crying. Say, but you are brilliant. Maybe I to take it. Maybe I to take it from Monday to Friday. Maybe I let it. But then don't my man market will be a touch my proper by Mrs. How much I have to blame my matter Janet. Your man so fear, your man to almost see any boy, never better than to my share man. Your man is young and mushy. They're going to one side, but I do never see their room to be. You can't take one for a woman. You say, I don't know what I say. You do not support the what's up on a week or so. It's a pedal coffin. I saw the father to be called some Fasuna. Now the Tipoto, I am Conco, into a slab by your Panucha, Obra, number share, the political candidate. I don't go there. Twenty minutes of something about the hour. When that is no one, when the benefits of me, how one of the Tara will be. I will tell Jelani, I am not going to go how. You will be on the phone, yes, but no one is seated. What down about power? Don't get to the floor or vote to no votes. What vote will be a name? No, I want to tell the people. Never compare beer. Get the now what we didn't know and this now flower. What I got the name, I know about the best. What you can be what tell me that I am now. What vote will be a DLFM 106.9. Any awuti ye aya desia wonom etonton niema ewo malam eye marketing and I wate se omo kese na wonom ani abrebe vrize se de adwa ye de aba oh buachi bidin Ghana mpirifom ko ho mobodam ko siesie dwane vrize malam market no aye tan kura dodo me ko Facebook no so na men kan adwenkyira Ghana de hye e de abada ye ewo kasebo no so na we eye akisimi se hwibe kwai or say happy birthday enkoma brabra jemfo a inside sefi eye bekwai or say ene wa wodai de yankopɔ twedi ampon onya wokese pa na ne onto supamfangu so efri se de wotema na wodoni pa no twedi ampon yankopɔ onte na nim fa nkyerɛ pa na onya wokese pa akisimi sefi bekwai ya da se pa wenso eye ya wowusu or so wohwe live edi free eye asokwa eye kumase honom na ohwe ye difra wo kirema oh di kase bɔ edem ba kopɛ edino oboya ba so pa yenso yada se pa wensu every odai tema o kirem say either NDC like ordering or say NDC for Zamumpo say the Tibia Dr. Mahmoud Bawumia oh en got 2024 about no kone we na Ghana for atu aba e de amano yo yada se odai tema yada se na no wusun so oh was free US oh papa yada se o see DL news more fire or here live e free US yankopon sha pa wensu every coffee parliament also here live edi free agonabo bikuma Ghana our focus must be on agriculture hey say kria na betimi aboy yada se pa coffee parliament say de bia nso wo do adwenkyere edi ba DLFM 106.9 kase boss yankopon chira sans wensu free eye Frank Sego or say good afternoon DLFM or say oh most of drivers in Ghana oi enya se mkumo or say Ghana senka fondo do na osusu say ebinum num du bone pa o kire mama lijuanan eh sana ko wa kire wo si binum osusu se ebinum num eye wie yi bi ana afi so nsa pa na wo nom ende musi kwantempo so na mo kwa sabe no mo yi madwene na trufie na mo kunkum Ghana de she o kire ma sana mo fon sa no sa senkafo na nya ya Ghana e bebre pa we so every eye Frank Segua na futu a ode aba ye bo akire de ama we so ye by da
akatara ono so kirema ose wa hwe nkwanhia pa esi oman Ghana mu edu ba bia na de aye say politics tan sa na Ghana bedu ba bia ye due ya akoye ha pa ede amayen ose kirema yenyan isesamanyosam kankan no na yenya brofosam na Ghana yanwene Ghana ono na betimi abo na Ghana etimi akona ne wei eye vida eye akatara ono so na dwenkyera wode aba wenzu afi kwame na eye acidity eye ahafo ono so kirema millions of Ghanaians are suffering through unprecedented leadership just a hardship ekwaso ese MPP amanyoko no odi Ghana hwama pa we so every eye kwame na acidity asafo esam ahafo ono so de aba ye bo akire edi ama wenzu ohene ba Kwadwo income o si DL news no size ya da senior wenzu ya adu eye bo ahen Samuel o si DL news no size ya da se wenzu ya Maridia o si live DL o si love DL news odo ya pa Maridia wenzu ya da se pa Justice Kaswa o si aka Baumia how atwaso good afternoon DL news ya da se o si how atwaso yo ya da se Dr. Dambro o si ono so odifi aya pa osika o kirema Ghana de si how do I from me ye gusu famu pa na danko agufuado ene na ban o kirema ye ho papa ye pa ntini nyina ne se o hwe animu ase abansesa betimi abam ye dase adwenche no dosom nanso yantwa we ye Hansen Diodu o say good afternoon brother thank you for God o say good work DLFM news papa o share live Eddie Free Atomic Hotel Dansoman Dodu ye dase pa ye dase dan dajira wutumi ehwe yantwa kasewa no so na yantwa so na yamfa free independent presidential candidate ne den ade Richard Suma wakasa kirema o man Ghana bebe yaduru sese no o man ya jinsemu o kirema manyoko MPP ni NDC aso o mahwe enti pempenso yaduru sese na mana so se be ya aban mu nsa kiremu ni ato aba de manyoko na niamre so betima sesa o man Ghana free se de akwasi de Ghana Grace asenyom o se de adure de awurade agisewu ba mo mi wura Yesuei de adure de agisewu ba mo o kirema anwumwe na da na no se Ghana yansesemu pa de a ya bebro and rather about modern friends and telephone shame no to manim say ya kesei said your man mo ya tanti e ho akwanyen so no magaje betu franka no abo no ho made na wakogina kwa content ko no wabeje o man Ghana bandwan e de sine sira so say twan no wabu Ghana say Ghana magana tuma dokodoko said e amano na kwanya na free say said ya manyoko MPP ni NDC fo tete Ghana pansam no sabanse sa ma ye bebre pa o ka say no tire mu say Ghana pa enesi di o sa saboni bia etan na say nyina yakwaso no tire say aban o tia banwa Ghana bandwan zwi onye na adwen so betima nsese pa ma bo ma Ghana akonanim te no Ghana fo nyina nto aba no fa na wotumi ba pese kan Ghana sikasam ebegina naso mo man Ghana nso ye hu atuma to yempan Richard Suma okasa no enu musem nie and this 60 million people there are somebody selling cocoa every day or ton cocoa or timinya 100 cedis but on here some small capital injection keke na ka wa ye set up new year wa edify ho wa equipping the hun kakra there e the account if I have 60 million people and the state some of these expenditures we are incurring frivolous expenditures some of the wastage assuming you are giving everybody between let's say 5,000 Ghana cedis multiply 5,000 cedis by 16 million people you check that calculation 16 million people and we are not giving the money to Maslock for money to be given to party apparatchiks we are giving money to investment companies you see the GN bank model was taking banking to the people. It was taking it to the very doorsteps of the people. So you give the money to the investment companies. Your job is to identify these people. Your job is to manage the data. Your job is to disperse the money to this category of people. DLFM 106.9. And wachi ena Richard Eyesuma osan kasa na osan tribu si ayekasai. Oman Ghana sade amenyoku ahodo wo oman Ghana mu a kono mbenye oman Ghana benwa ne tena so de omo ya ne se ne increment pass o musika sem se se no matumi se hwim no mama ne de bre Ghana ni ye adwuma sika ba begu ne botom ketekete mampore enso hwe to nanso omo tete oman Ghana benwa so se oye minister so oye je se MP ene asa aban bi ne de ahya ne adwuma bi ne de ahya ne se oginam se aban adwuma ye ne na katua yi ebo ne botom se pen wa apapa so na ni age pa wadwene ho ahunu se da bia no so mmoa every se oman Ghana ye timo no ese so ayesu ne nyina yesu bom ne nyina yesere nsu bom ti no oba pene Ghana fo ye omadwe so mato aba na mane de Ghana fo mbete de ne free say oba tete aba adwuma ye fo nyina katua so ontena oman Ghana mu e ma aba adwuma ye fo na say wono ma aba ne ba ne obeye MP na ne ono ye eche say MP na ne sikai
nyafu no odi ene otu ka se brum ne ama no kyese kwantu hu allowance na wagye ne wabom se to na Ghana fo bre o kire ma ne nyina oba ba tete so se be betumi abo na Ghana fo ye ho atumi atayem pa ene so emo nkire mu ni. People who are taking too much and their productivity is low. All these people, their salary has to be what? Slashed to a certain level. We need to mitigate the wastage, seal loopholes. We need to think big. We need to build administrative cities. We need to, we need to think big beyond certain things. So at the end of the day, reduce your salary, reduce the salary of major people, plow all these monies into basic homegrown programs that can do what? Bring you the needed returns. And then once you are able to do that, I give Ghana 1 year. Within 1 year, Ghana will become a very competitive nation, a productive nation, a self-sufficient nation, a self-dependent nation, and a nation that will become very competitive among the world, African countries or among global competitors. And on that small note, like I said, I would like to bring my presentation to an end, and I will want to stand on this very day and on this very authority of the divine God Almighty, the Most High Himself, who takes delight in the nobodies and made them somebody, to officially today declare my intent to run for the highest office of the Republic of Ghana. Many know that running for the office of the highest 106.9. Any awuti ye a presidential candidate in Niambres of my Ghana Kumia Dawe 2024 Yankopon ya da beto abade ono so kwa kwagina bi ne den Ede Richard Suma hene na wote ye no na ye to akase bo no so ne ye mo emfanwura mu o mampeni ebede che Dr. Mamudu Bawumia enyasim kwa kopie masante mantema chese ene odjumedi bi akwa chese so a ene ne nyina ne se ene ye youth connect djumedi akwa so asante mantema de nsema tudwa e kiremu a djumedi a odi ene modern ba obo na fitimra na danko akufo de Ghana mampeni epa no so mayo mampeni ebede akire no sesi ameka say empia manyoko no so akọ esesa adwene ba kuma to eto abade ama ne say o metu franka emfa mpia manyoko no kiremu a modern ba wabọ enu suban bia wode na di no sefata say Ghana fo metumi ato aba e dia ma no 2024 wa beyo mampeni prekope na Ghana yi watumi ato se na nema etimi akoye dia ma man Ghana Dr. Mamudu Bawumia e gase na wo kiremu say wo hwa na mo a watu ani initiative ahodo ode abana e do so ye pa o kiremu a efiti mra empenifo ma na kwanya se o meyo mampeni abede kiremu pa onye driver ni ono no ye mate kekempo no o kiremu a initiative anase police ode aba no e ye ma akoma kwa aduasa miensa 33 policies no de aba ni nyina bua Ghana papa o kiremu a Ghana ye ho ato ye papa ifri say policies no de ba ye no Ghana kwaye party sa kwanya ba na ye to aba de a mo hwe benkum ehwe nimfa mo nkoma nim say ten na mo to aba no emfa mo no Dr. Mamudu Bawumia ifri say wo hwe ne modern ba waba so oyo mampani abedre kirempo na do to akane o mampani da John Dramani Mahama mpo a obeyo mampani ni policies ode ba ya wasenya ne size kra Dr. Mamudu Bawumia kiremu a o mampani da John Dramani Mahama o mani ba bia o policies ho o se modern ba wabo na mampa watu ne de Ghana fo mama hu ne modern monti no 2024 abatwe we kata tintin bia nim monto aba no fama nan no ntumi moa na ne se de bia waka no se ne otika ni mu mate ni wadi ache nti de adro ne de sitia na ne hia no enti odo medical ne be maw keika tanwom no na de na no a watu se momfa ka ne mfa ma na ne sitia no Ghana fo mfa ne nsem no ntram no tintim sitia ne kama pa na Ghana yi akwanwa yi ontena so a no mfa yankwa bo sasa so de de adro no onu kuto ni senkani a owa experience obetumi abo na Ghana ye nisu a yetie no ebetumi abo aye na odi akodu bo sasa so we sense ma hodo a efi Dr. Mamudu Bawumia oye omampeni abede cho no kure ya na ya frankatwini ede ma MPP amanyoko na so ye ba de kase ebo ye bo akire ede asewo enawie DLFM 106.9. baby ya dro no apakan GH baba betrase ode agudie mo nsema enkansuo baba some ye wakase ebo no so ntino mi twa me ho se ma me ba apakan GH ede akase mu eye jese agudie mo nsema no behwie aguo ede amaye e wakase ebo no so DL News.
ama wakwaba mfambra DL 106.9 FM kasafidie so ene fiada ewiam prep to breka se ebo so mrewedu se agudie mu nsema wo so na busia meje bre na mede besomo na wa agudie mu nso no ohu ne ekọ ene ne bansam pina ene kita me wa na wie mede ba Ghana agudie mu nsema wa biblem de wa ena nkrofo nkro so de latest ene exclusives no ne nyina kita me abusia ene wie meje bre na mede asomo na wa agudie mu nso hu ne ekọ ene ne ba me amede nsam ne ba no edi ameje so no eya yesu ano de share apakan GH the blessed kinebusia mention semana sem fan fifie emfama omiwia na mede wakopiem e nkrofo nkroso dia mention sem fan fi the Black Stars of Ghana head coach FN Otuado na akache na Nansia na World Cup eye obo 2 games qualifies no against Mali Owinier against Central African Republic Owinier na wedin koma hudo pi yenya botani yem breaking it down emfama wakasa e dia fa brantia yefani dedayu sa obeka emro ye ne kwalapa or de kwakobo da 2 games against Mali and Central African Republic no one Fred dedayu amana koye nsem bebre na after the game no endra wakasa ensem ode atudwane se obeka no wakane biem o si dedayu a legend e de Magana or ye living legend or si dedayu aye pina e de amoma no dedayu a good guy e ba ne suban so or suban pa na dedayu in so many ways and a wajinamu esiakai edi amagana osi ono as a coach no ese odwene man no na odwene national team no enti decision o take here say 2 games yekoboy on Friday da you no for the best of the national team enti na one tonsa am fan Friday da you enti obi an respect sa decision a o take here no beka no waka ne biem say the da you oye legend edi magana we ne nsema otuado edi atudwa na wamana nso ye bisa so otuado wo coaching philosophy no sen enetie eno si ono ni coaching philosophy ani say obema ni players ni freedom no mudi asi akan on kan che wo player ni say na gina na menkwa na ye we na manye we o si ono no oyobi a o mani players ni freedom ade aba ko nso ope e defini team eho ene players wo so mo gina goprama ni so a o be creative na bon no o mo de be ni o mo pa bia na ne krakra mu no ena otuaro editu dwa say e wo mo say 2 games ye koboy against Mali and Central African Republic we need here nemo defensively no na ye very very poor 2 games no ye concede 4 goals ye concede back against Mali and ye be concede miensa against Central African Republic nemo going forward no obehwenim say team no ebe improve defensively na aboa ema goals na ye concede no so at we any nsema otuado area tudwa ye breaking it down in the way edi amount na mame fanto anim say Black Stars of Ghana player Thomas Tepate osina kan edema Arsenal the Gunners ewo England endra ena odi na woda endra ena onya emfi aduasa ba kon na endra okoye ayede edema the Catholic Action for Street Children ewo nkran ha ena okoye ayede edema okomo munsuo ekomo momo oyo eni ayede pi ena endra Thomas Tepate ekoye edema the Catholic Action for Street Children a yede won some edema ewo jumedie so Tarek Lamte enso a defender osina kan edema Black Stars of Ghana odi wani chem ewo my ye friend England obone bo edema boboku a ye friend Brighton and Hove Albion na odi mse okopie mu ewo FC aye Nordjylland ewo Denmark Ghana ye sensation ne modbo no wo suye pa ye friend Ibrahim Osman sama we ya ye wuramu ofi aye team a ye friend FC Nordjylland na wa be piem ewo England abesina kan edema boboku a ye friend Brighton and Hove Albion eno na Tarek Lamte akasa se ontumi ntwan kra se obema brantia ye friend Ibrahim Osman akwaba esan so ne nebo edema Blasters o sanso ne kobo ede ama Brighton na ontumi ntwan kra so obema brantia na akwaba na wa chechire no nyama ekoso ewo team a ye friend Brighton team no na wa boa no ema na etumi adapt na ntentem so ane monebo no etumi akoye ewo Brighton and Hove Albion we ene nsema Tarek Lamte area tuja mede amao Michael Essien a legend ere ma Ghana ukopiem awo Chelsea awo bono eboni edima o a legend ere ma tima ye friend Chelsea na wakasa ere for Black Stars of Ghana player osina kan ere ma West Ham United Mohamed Kudus ose Mohamed Kudus no bibia ewo bomu no abrante ewo bi eba no bo na nkasa da ne nanu a onimbo
onimuntwe say yen shoot from afar or sadia no or say abrante no wo bibia bi a obetumi e de aye top player into ono de ohun is Mohamed Kudus no dachi bia no obe one of the best players Africa Ghana anywhere say ehun we ene nsema Michael Essien area tudwa area for Mohamed Kudus one yedi amao na Black Stars of Ghana goalkeeper ya for Richard Ofori ukopiem our South Africa no sinakan edema Orlando Pirates na nansia ana Orlando Pirates for a release no say in the omuntumi to aso ene ndi dwuma biem report ay coming sa echema wodi wani chem our Tanzania Bobo kwa friend young Africans no ombe show interest so munya Richard Oforia ombe fanaba na waba be datnam edi amoma mede won some edi atowanim Habib Mohamed former player edema Black Stars of Ghana ni days no na ne monmo ewo suye pa na Habib Mohamed say Ghana Premier League no ne competitive level no ewo fam and then no fix game na omo fix match no mo ye nyama basabasa into say Ghana Premier League no ne competitive nature no ewo fam into no de obeka che otuado say as a head coach of the Blasters no ma on free local player biem esan say yon competitive nature of the Ghana Premier League no ewo fam Habib Mohamed nen somebody atudwa eno no Steven Menu aka BA or a former player edema Bobo kwa ye friend Kumasi Asante Kotoko na wakasa or si enya kra say tima ye friend House of Folk ebefi Ghana Premier League no akọ relegation or si has one of the biggest teamer ye wo Ghana na on your bompai say has any great Olympics nyina or mon relegation or si has any great Olympics echo relegation Ghana Premier League no egu is finished we earning some Steven Menu BA area tudwa mede amao na Mr. Harry Zako former CEO my Bobo kwa friend Accra Heart of Folk wakasa area for current House of Folk omo board members no or say current House of Folk board members no omo nti football say the modern way of running football no omo nti ase enti and omo the House of Folk abedum pempenso in the House of Folk a battle for relegation we nsema Harry Zako area tudwa area for House of Folk current board members no ye dia ma nebusia ayo somewhere ba no enye ni kasam dan wanda ena Bobo kwa ye friend RTU ebepiem awodewu anytime your friend dream sassy a boy and one will lose by 8 goals to 1 na omudi omani chiem ewo temale no ahimrachi ewo tua bodomno ena omakwakonya inkwanhia eyayewosem na mom anije semne se obia employ we ene anije sem eba na mom ayewosem ne se RTU ebebo game against Bobo kwa friend Disasi ebe lusu 8-1 no omudi omani chiem ewo temale no omakwakonya inkwanhia ewo tua bodoma yede sa ayewosem yi ede etuanim yamfa fi semne si na yamfa ye ni chem ewo nkofo nkroso dia yanhya se emfanfi Mali na Mali national team head coach your friend Eric Seku Shele na empanifo Germany mono enso ani Nanseya eno Lucia against Ghana fie esane Madagascar ekobo draw World Cup qualifiers na Mali Football Federation o meja ne kwan o ma pamono se ne mono danedi no enkoye into onkwe na omompe coach foforo na ombedi dwuma emfa enti officially no Mali for asake o national team head coach your friend Eric Seku Sherea ye de won some edema na uram awon Nigeria nso Omonso report eba ene se omo pebroni so omrae na omo technical director esan so omonso World Cup qualifiers no omo bono enyama enkoya yade wonsam ediama na ejabo eje enyaba bedu Euros 2024 ayekoswo Germany no ene ehyasie na opening game na nde ebaso no ebaso Alliance Arena referee friend Clement Topin ofi France ene kwakodisa game no Germany ene Scotland ena ediboni 7 p.m. Ghana time ena sa game no ebekoswa yede wonsam ediama na Euros no group no say ene tie wo group A no obenyo man ye friend Germany Scotland Hungary and Switzerland. Uram el Grubia, Ubenya Spain, Croatia, Italy, and Albania. Group C no, Ubenya Slovenia, Denmark, Serbia, and England. Uram el Group D, Ubenya Poland,
Netherlands, Austria, and France. And a group E no, ubenya Belgium, Slovakia, Romania, and Ukraine. Na group F no, wenya Turkey, Georgia, Portugal, and Czech. We and F forming groups no, edema the Euros 2024. Yede won some edema and the opening game no, basu Germany and Scotland and the 7 p.m. Yede san some no edema. Uram our Germany Bobo ko friend Dortmund Omakache and a Medimaniche na German defender your friend Matt Hummels no officially no ofitima your friend Borussia Dortmund as free agent na wakwa yedon some element officially no Matt Hummels wabuna ketem e de fitima your friend Borussia Dortmund and one some no medi amount na minram our Real Madrid akache omo captain Nacho Fernandez na odi atutim nanim say Bema baby went to me ame ni nyina enti season ya abana we on to aso ensiakan em formatima your friend Real Madrid biem report amete and it's a Bobo ko friend Etihad o musio makan e Saudi Arabia League no and the omene Nacho edidim komo aduachi a 2 years contract and omede man Nacho say omre na omesa enkomododo no ana enkomodidie no aduachire enche bi omorechi agreement Nacho ebe kwa sign 2 years contract e de amabobo kwa your friend Etihad our Saudi Arabia enti like so be join Karim Benzema Ngolo Kante ene Fabinho no na omesi akan e de ama Etihad our Saudi Arabia League ma ye de won some e de to anim yenramu e Bayer 04 Leverkusen akache e Germany omo e na omoje German League no edisi omna so omo ko unbeaten obia entumi anshomo ende omewramu e Girona akache e Spain akwakofa Spanish 26-year-old midfielder your friend Alex Garcia omutia 18 million euros and a 2 million euros no ebe add-ons 5 years contract and a Bayer 04 Leverkusen Ediama Alex Garcia until June 2029 ye de won some Ediama ebusia yenyina we so na gudiem nsama ye papa no edebro no yem fancy me amede nsama ne ba dia meje so no eya yesu ano de hye apakan gh the blessed king Nhyiraba na property na yem fancy meda se apakan masom we na Ghana de hye na hana no me kwan me ye de deal agime nsam ka se bo a yensa so ena wie no ye de nyina ebesi na me ka wo say so okoto sa bo krama yesi apata so a na ya boafo bi ene pagya na frise krama wo yi onim sorofro na ne nyina ne say Sunday Psalms Consult travel and tour agency amoboa e de nipa etu kwan firi o my Ghana mo do mo kopia mo nane na wo de opa visa e de akọ UK Canada and afensu Dubai a owuni ha okra obota ne say ne opese okọ ye adwuma me kire working and afensu education kwa kosua de anasa wo de visitation wo kwa nsrahwe visit na wo kwa ya sika bansem wo be betimi akọtana na waji wani ani nyina so be ko hu Sundays Psalms Consult travel and tour agency betimi aboa na ne wani so ade huro no etimi abam ye location na wo Fanko Barrier ye bena so fan nia West Park Hotel ho no me ye bo a ebutu a ye di adwuma frempanifo na ginchiremu 0244 291 546 0244 291 546 email address no samorusu626@gmail.com your motto ni connecting dreams with opportunities when you make so yasre e ma yede agime nsem kase bo yensa so na wie no yede ebebe som wo okoji abokran kasebo mu samfo one bo modern say kasebo mu ede mamben do mi ko Facebook ma nya bia hwe ye wo abefo tenta ne so no edia oje so champion terror ba ko pe efianom na ni jina husene wo bia one bo modern edem ko pie mu Facebook me so meje ne kwantene kro na metene kwamdwam ni kasebo basom wo ne dia meje so Nhyiraba Kwadwo Sammy B me so sway na do silky na betna se na all day DL hour ene anwuma woti bia che da de Lumba ndwam ni nyina wa betie be breaking it down ma hu de akọ ne de pa e wo DL hour so bo ma de na kasa frie no ene DLFM 106.9 mu bibia mo ene tia ade share DL News.